Nimi ohia ena ne bedi asie se no se yedi jana achi gari no ena gari ne yedi yesokins anya sa ono sarkodie no ono no ne mma ene na busuafo ebedi gari sa Mahama aban bi abaso no sa watumi aye nkwan na wadi na odidi men na nkrofo ho na okomo de wom na o se nkrofo okomba be de wom a chansa ono na misra okoma ma no ono ne mma. Ebusia finally Sarkodie abe responded to critics ayekoso ewo media ni so based on on the 8th of January obe make post bia amanfo say or the ekutia pem ama His Excellency John Dramani Mahama. Let's talk GH rumors and any first timer or pop into my video, Mr. So subscribe and I'm no notification bell and set the latest update here and submit to me account. Now I share I'm for Friday share you Facebook as Let's Talk GH rumors and TikTok as Let's Talk GH. Mr. So for these pages. Any comments be answer one video or comment section or area mommy. Now I was on the 8th of January 2025. That is barely 24 hours after say a day. His Excellency John Dramani Mahama is akonya so as president no. Eye kensak ebe make post bi ewo X and e could raise a lot of speculations and the media ne so the amount for adwa ebi mo adwa ebi mo so say or kana say me bi say lyrics ebi mo so say eye kutia post I will make ye no and you say back to Gary Soakins like we never left. What I say back to Gary Soakins the how could he Gary to say the young cockrano into a post we na man for say painting and rare ya His Excellency John Dramani Mahama so na de achi no abe make post we so people were actually the air target say Sarkodie kutia na wopim amount for say oh Sarkodie musician or you creative enti ebetima ba say lyrics be keke na wa post area say de so bia ne nya wo pese wo ye eti ebia na ye post bi keke ya da sorry ya Osofo bi a ese ne din e prophet men saba wo de no me egu akwema ma Sarkodie se o me pache Nimi ohia ena ne bedi asie se no se yedi jana achi gari no ena gari ne yedi yesokins anya sa papa mpese were mesere mpese megusu asem kakra ahwefo tie ye if I say Sarkodie afom waka ensem bi a enu kwase woka ba say keka sabio obetima be pachew ana anya ompi abonten no mfa camera nsi ni so no yi na no free Mahama so na onkasa no kan no oboa enya sa 4 years edi animi ohia ena ne bedi asie ne bire bi oye biaro mesai no ena ma sha ase na ma sha ase aya na usanura na me ka asem bi a kira tie miye mitio papa se wo ya akwada na wosi so na nyame ipagya na so wa mre ho ase na ba ma ho so a ye wo bi obetumi abra wase tie miye enti ono Sarkodie no ono no ne mma ene na busuafo ebedi gari sa Mahama aban bi abaso na so watumi aye nkwan na wadi na odidi men na nkrofo ho na okomo de wom na o se nkrofo okomba be de wom a chansa ono na misra okoma ma no ono ne mma pato ahuhiahia Sarkodie wo sere wo se wo pese wo sere ahuhiahia to Sarkodie so mesra to do so ba se Sarkodie wo sika sisi ameno kase wode ne ho wan hu odefo a waton na japade nyina da won hu bi da na papa anene ene no bi obe kase ne wo support Mahama o me support Mahama afise ọma na yewom na hunyehi abanti ye second chance ni ye time asasa timamufo omobre no mo hotom anini what you say obi bedi gari o obi be yi obo o ono emfa ne ho bebi ofa ye onye asika no oma ko omo konkotra sidin iti papa isi and then isi ade wo ba ye se isi ade ame no wanwu se yisuo ni huru wo rubber nim rubber bucket ana wa hu mahupa mahu rubber bucket nso na ehuru ana ehuru papa da bi adanse enti ehuru papa bra bedi adanse fato papa no so nso na ehuru ana ehuru pa medase enti aduane a edi si gya so
a yen no e be an nipa di no Sarkodie firi sa abre we yi kono so wa ma me pachaw ampa Mahama chawa ampa Ghanafo nyina chawa sana na abra bobaye Sarkodie ade ye di si jaso kra nu aduane di ronya sokins no so ye de gya na te gari na ansa na ye de aye sokins enti onhwe no husu ye no nhwe na no kasa ye na abre bi etwe mu no na Mahama ni kamafo enti de omo pa na Ghanafo nyina de ye sese ya na nkrofo wo ho a nipa tre susum abua no se omra ana waba okay medase so medase yeah okay it papa sisi ade de wa ye ne de wa ya wi the man my ya wi my man 7 days so on pia bonten emepa chew Sarkodie so when pia dia ani onu no sigya no so no ahunhia Ebusia eye prophet mensa ni akoti n'anum asema aba no oso adwalai wo de plastic bucket na esigya so ensuo hu wo ma che se wo ka no mensem ebusia Sarkodie ne mane ne busia so o che se ekombede o mo pa hasa for years ya his excellency John Dramani Mahama abe president so wan berenda apology but still na Ghanafo no mu bi ebisa se Sarkodie post obo bi di wo ma na ebusia wadwe nkyerewia betimi eja wo comment section ebia na wo die wo dwene se wo hwe post na one his excellency John Dramani Mahama any NDC ana se harmless ana se hu ni se lyrics bi keke anopa we Sarkodie e the response aba na this response no ne fan bi ne tag ni se ken sak ene wo show screen ni so etwegu ho ken sak asa na se wotumi ade bi na ya obi a ye wo pa wo media yi so Ghanafo twa wo chimpre se wo didi atem ho ye de asemato so bra be yi wano a waye wo ho se guy ti wo fi esa na ye fans no ye ra ho ana sak screenshot say ye ne fan yi ne concern no ana odi video attach ye tie video ne munsem yasitie nyansani bi antia tesam gigimifo so wo hu sese ye wo wiase tie nyansani bi antia tesam gigimifo so wo hu sese ye wo wiase tie nyansani abusia eno no response no se sebi so wo tie ase o se gigimifo ene tie atsem ebia na ye ntwato so bi keke it response a freaking sack aso ye aba no ene enipa ba ko a wodi nkan e ko tag e Sarkodie post no twabo ne kakra na ne reactions a wonya ye de post ni guy ni din GD osem I swear I thought Sarkodie got some sense and morals. Man fool too much. I wonder why people even listen to him. He's not even shy posting things like this. Charlie, if he continue like this, we won't tolerate him. Nachese. Bra ebu fu say na wo Sarkodie pa na e ka so we guy. Na wo sa ni manema we a o posti wo to aso a enye papa maye no. Eti ho na manfo bae no wo say hey, me wo chire bi. Ebi mo say aye no kura ye mpene so ebi mo say pe bi koda ene eye comment enkofo e man ni bi ni junior sako say stop fooling how this they relate to governance. That's all busa say obi aye harmless post eye den na wo relate to governance ene no embrebra ana eye post ni nipa na oye ni gd na buy no say excuse my language, Jimmy, if you can't read in between the lines, media, I can why? And I just said no any response. Maybe anamuna muntimi interpret ya the end shimun dissect. Only they also what me dissect who say Sarkodie any his excellency John Dramani Mahama. Another one so or your friend don't FECC around. So don't fuck around there. You and who won't tolerate him. Yeah. Na mo fin say app we emodia on kasa by heart na ezo buza say woni hwan na tolerate Sarkodie woni hwan ana mo ka say app we emodia ohun and another person so by no same a friend ni only ni din dey abigi pon or say simplicica back to Gary indeed Harden's wickedness and dishonesty. How on earth 9 months human beings chosen in Kokon Kitten over development appear? Well, that is the way the name Samuel can say, Asam na Sarkodie can hear the crane, not saying sebi. Inye assembly which is Kokon Kitten over development, Ghana for.
ebi mo ekasa na kyese post ni de me kasa me kan ye beko on and on and on e doosu ye nsema kese am enkofo ekan because what the many edi etwe because see asofo bi abedomi eye prophet mensa abedomi no eti me hwese kensak beba berenda apology an ancestor na obe maintaining his steez say enye me ni obi amimbo obi edin eye me post keke na maye eye harmless me di many edi etwe any updates bi aba me di ebe bro me cause wakai will say you will Facebook as Let's Talk GH Rumors and your TikTok as Let's Talk GH Mr. So be follow these pages na wa share video we ama for fabric comment bi awon na waja e comment section ho e de ama me din e de na neki asantwa na kramu